yukmaa un kaay ayaba intaro taamaa sisiwit unna ata no kadno uguman yu tukaya na imayo isunga amaan yu sa tuon sisiwit ko sisiwit ko sisiwit ko no lumawaa bulbulon ko sumula no agaman yu tasakon dinang paabo Imoy ko binisita, igaw di supot na naitlog si Dua, maam-amaan siya no iyon yung maam-ambo mampakada kayo paano magumanyo sa tuon sisiwit ko sisiwit ko sisiwit ko no lumawaa bulbulon ko sumula noog gumanyo tasakon dinang paa